surok nongpo umden Sonapur NUS. Kabadon gajing jerong kabasan pupra kilometer kelanang yaj syaj haga jing pentrei ha kaba menta kesengi ke sitere gujemang na kaliang uba Meral Bonds im u MLA kanongpo ha gajing senran lang uba Eric Calvin Dekar u BDO ke umling CNRD block ba Jalen Dem EE ke PWD Road nongpo ba E Karpran Assistant EE PWD Road nongpo ba D Shela AEE PWD Road ba R Warjiri Junior Engineer PWD Road ba F Soklet Assistant Engineer MECL nongpo Esun Assistant Engineer PHE nongpo lembat kiwe kila lejban jurib ya ka silenter jongkate ke surok kabala sedang bantre nadu nongpo syadu sya umden kajing sedang ban pentre ya kane ke surok nongpo umden kabadon ya kajing jerong R4 kilometer ya kabala deban wan bu mau nongrim do sebun menteri rang ba ka jela uba Preston Tensong ha ka sipo trik no pra arhaja arpasau ya kabala penmang tengka hadu saupo kendai point san lai klur kaba onsna daka intermediate lane ha ka jingyar kaba san point san meter bad ya kane jing sedang man pentrino ya kane ka surok la sakhi bagi kam glas dang man ya cha chakman ngi layo alat ban inspect ya ka jing pentre ya ka surok nongpo omden Sonapur ha jing don dekat di extreme engineer yang perlu di road nongpo ki official baro jang perlu di apa ni aban penya do na lat yo mulong nang thi ter hadu umden ka bajengai kumba R4 kilometer but kajing pentre hadu monta kalong quite satisfactory ka kam kaya state but kumbang ilai kren hadu ba sedang ba kumu lokal MLA layo abnya kren ba do pentre ya kena kam ba ngile ban pendep kuloi kat bala ba target kalong ban pendep apa sistem ba mentaka sengi ha layo ban page bahabat ke officer na lor bangal apek jeladi hagini ke arlai tiyo ke baladep ban gelap baka kam kala ya baik kala state kajing pentik ke kendo bagi dang don ke observation na kaliang jong ngaru om kesengi ngakot kenang ke officer buat pentre bendeng jaka ke badang kamrit ke bangi ong ke bentik ban kam penhe susu da ban pentik kena bahang no ke humpai kindan hang no ban snai ke kenro ke retaining wall ke brace wall bat kum ter kenang ba kalenti kan long ke internet bat ke scam bat ngi semua komen ban i yang jingya jong kam bat ngangit scam ba kum bagi lai keren bat ke departemen bat kontraktor bo pentre kalau mengelak ban pendep apa kapor ke biang apa sistem bat ba kedur ko menang kapor sa kapor ke nong lek ke nong wan bikin Asia support maru ka kam kadang ya kemle badang sina bat ngit scam ba ke jing Asia kadang di paj ba baru sekata menta ba kam kadang ya cha pasien insyaallah ban yo surok pabha bat ka ba internet bat kan ke jing jurip lan ke inspection ngi mendaksi dang liang jong aku mu MLA ru na dak bagi dokumen ngai kubele ya nalor ngai kubele ke sarkar ya uba pentre ke officer ke perlu ke por ben bat sengi ban monitor ke kam bat bana liang jong au MLA ru kan pentikna ba ngin budin nak pos ke por buka kam kalong ba bit ke biang ka denti ke ba biang na ko benta di paj ba ka ya ke yeng hakini ki snem banwan so far ngim kemi lenti bagan don gum katan bagi jeng ang nut jong babun balang kalong ba ka kam gede ban dep kloy kat bala pat ba hadu mentang ngim pat ya kendu ikum ditagi don ngi jaka ke bakam khap ngia ke bakam rit ka stret ta kadang mendak sengi ngawan kenang gede inspection bat ke officer ban peti kena hadu jaka bakam rit ru bagi di ban kam he kenang bakan pensuk ba dia nabut